Kertang jangka Parti United Democratic Party ha Umrai constituency kalapra phom shuwa ka election MP hadien badaki spa angot kinong yalam bahakhamat hapo ka jingyalam ka samla napi shisha marwen kabadai ru ka kertang jangka Parti UDP kabala sha ramno ha ka election MTC badang shidap uba Vincent Yanglang president bat kiwei mentagas ngi kila let ban penyo so lot shaka Parti NPP bala pedang buram ru yaki da kinong yalam ke NPP Umrai block ha ka jingyalang kabala long hadwar sun ya kita iginong ya lambat nong kershan barat ba ka Parti UDP kibla let ban yaso no shaka NPP lapedang buram de ki he nong ya lam ke NPP Umroi block nadu umangat langdhar chief advisor uba daman lamare president uba deiru MLA ka Umroi uba RR Karbuki secretary uba penhun ringhang GS NPYF Meghalaya state unit badai pet ya ka ribhoi bat kiwei Habakaran hagani kesngi nakaliang kakong na pisisha marwen kalayathu baha ka election baladap kalami madan banyakun ya ka election bat hadu menta kam syam la syong that bat perkhat kumno bangin penbet chai banlet bat kumno ngin la bante ya ka Umroi constituency bat kum kawei ka khun samla ka dan kamansim ka jing snokia bat ka jingkit khali na ka benta ka constituency bat dei halor kata ka nongrem la syong perkhat bat ki nong yalam bat ki nong krishan bat rai banya so lang shaka Parti NPP kalai thuru baro ki yalam bat ki nong krishan ki lashim dakaway ban mi ban let yaso bat sa satang secretary marway kalau ong ru habadeng gejingya lenti bon ki ding pen kiang be tengko bat kendo henry habangi rung shakaway ka Parti tungin yatay bat Punjab dan buram yu MLA ka Umroi sashisien house nam arja arpupra bat ngihab ban sedang nadu kane ka kinti bamenta ban Punjab dan buram yau Dr. DRL nonglat bat kane ka deiru ka semi-final na ka benta ka final election house nam arja arpupra Dakajing snok ti lang gajangi ngi kerman bat kular ban yatre rengkat ban Punjab dan buram yu MLA house nam arjar pupra bat menta ka kinti ngin ai kakti kamwan kediang na ka benta ka election MP khanang ba ka NPP kan yo ban senshar biang ha kani ka kinti ka bamenta laong ka samla napi rengkat gajing kentu ban yatre lang dakajing iet gajing tibreu tiblei ban thau ya gajing pakla jongno ri jongno ne bandan gajing ye pher jingmun Lebagai Lendo, Mr. Cleverson Rumbai, Mr. Nine Star Shadab, Mr. Sunday Sim, Kibaladap ban pendang yang berhaju mah yang lang haju, Mr. Welbon. Publik sibur. Bat ialam sindon yakikin hundong ikumba ile itu sak tang sowei uska terima kalong ko pala kani kesngi yangi ngana kalian ke jonga kumutrai jong kani yeng bat kumbalaung de MLA barim jong kani than bat pala banong ru ubawan ra no kong ya NPP haum roy ko bersih ra dai manga tanga ngasngo ke jingkemen kacangwa ko pementa ngasngo kabangam sngula soban bapak Marlakat itu gisnem ngi bengilayai ngimpat juyo ban perung lani ban pediang ya gawe ke Parti cisin pediang lagi sepangut kinong rung sa Parti jong ngai ko blay ay kong Davi Merwan bati kinong tre jong gilidar jong bubu Vincent ibadai pralog ibarim belada ay kejikren bat kamtam gidon gijongi ibadon matngi haka MLA kebaladep babon gilu rongba hendrai kumbaong ba haka MDC kadon gejingi bakalakren hang tu hang ne gila kam tut gila kenria gila lech ke UDP hendrai gejing sngo kumen menta kasngi ayo i gelawan biang caka Parti MDP lalong biang kawai kedok kawai kesnam kumbangilaju yetrei haki pori beladep hijong ba welbon hijong rongba senong palui hijong ba mahek lobar kiba pun kini kerong ba kiba ngamla banjir kerteng tam menta hakani ka kinti kabaladep bay konya ke election ban ngamshim shong thai nala perkhat kumno bangin ya penbay syae ngilai bat kumno ngila bantai
ya gani ko umroi constituency banga kum ko wei ko khon samna kan thei ngadoni ka mensim ka jing smokhya ka mensim ka jing kekhle na ka benta ka ni ko umroi constituency kadai ha ka ta ka nongram ka bangine shong ban perkhat bat kinong kershan kinong yalam ki jonga ha ka party ka baga ngadon ka party ka berim ka party UDP hoi ngai ku blei bakilala ban ay ka tiket ka jonga ban ai ku blei ru ka party NPP bakilala ban pyang subha yanga walang imla bandon lang ha ka por ka banga ngarung syakastit henry ngadap ka mensim ka jing smoke men bakila bandon ringkat ha ka ni ka por ha ka ni ko umroi constituency ka be ka jongi hapreng ka jingya lenti bun kiding penkyang di bangi kendo henry ha bangi wan syakawe ka party tungin long ka wei banginya tai banginya penjam gan buram yai MLA jongi hawar hajar apupra ban haban sedang ngaduk kanil kenti ka bamenta haban penjab gan buram ya I candidate MP I jongi I Dr. DRL Nonglai berkaderu ke semi final nakabenta ke final election haud arhajar arpupra nakajingis nokti ke jongi ni kirmen bat ni kular banginya tray ringkat bat pi MLA bat pi ginong ketkam bat pi mima bangin yo banwanra ya jingjok dan buram ya pi hau arhajar arpupra ngin ai dikti kediang ngin ai dikti kaman nagabenta kini ke election ke bansawan ke bangi ngin yo sashi sen ban sinshar ya kini ke jela ke beit ke jongi namdan shibon di kenten bangan kran nrei ngasih kitbok ngakit ruang ya pi iwei kinong kershan ke beit ki jonga batu nginya trailang daga mensim ke jingit daga mensim ke jingya teli daga mensim ke jingya teblei am banginya thawi ke jing bakla jongno re jongno ngala benret hagarata thmat jongpi ngala don kino ki jing bakla pidi ben pen shai batu nginya trai daga jingya smutho jingmut am bangin smodon ke jingya pher hapreng jongi iwei ni ngidai ki berang syurung tu pen ya kalenti yang ni kumno bangin trai nilong kloy nilong ki bakloy ki bangin snap nilong ki bakloy bangin trai ban ni kular bangin trai hado bangin de yo ya ka thong jong ke jingjong